Mais au ganet de Viana, on bet disavet bas intrevin. Lara ran, on ganet bas intrevin, mais durione, on ganet. El vige kasset, el oe mot, de gas mamau de housse, vige ganet vugale ma persoan ba maternité bas ambriek. Zoko son ganet bas ambriek, mais non que chomet de nam e echte beneket mohat, ou anke PD on chomet, mais in durione, on bet disavet bas intrevin. Ba gwezen di rous bas intrevin. Le banti, le moe ganet mam memes. Mam moe ganet banti zeve. A mam moe ganet ba blaves tri war nugen. Zintrevin zo djer la refendar ba o c'hwesen kazi. C'hwesen bro pis vegret bro venet. An ezen kouskoudez zo ba tcherne, voudre ze oe pujer eskopti tcherne te betagazet jezel. Kazi tre beteg kost tuel de gorle a hantu beneket mur hantu ze oe ba eskopti tcherne jezel. Hag neke pel oe des eskopti treger. Treger zo just un tuel a boulvria dwengam hantu ze. Hag un tuel de zem a bro halawet. Bro halawet zo un tuel de gorle, zan varzin an tuze, quoi. Hag vidon me zo zintrevin zo ba o c'hwesen, quoi. Hag brezenek ve komzet ba zintrevin, zo levezen en mat, stump en mat gant brezenek mod joinet ve. Ka mohat, puis trefin, sans cet effet de ze latin, trefinium, de l'arde, oe o nars, quoi, ma psoan, quoi. A ze boe amzer an amzer pelzo, quoi, ma psoan, ze oe gaulois te betagaha, quoi. Barres deja oe kalze dut, barres bommenes ket tutchin, mais den amzer ze oe tut, oe kalze fermiau bian oe hwes, ma psoan, de houche oe kalze fermiau bian, mais memes djuelet blavejau per a trivien, ma psoan, meus djuelet tiskaro un trau, a hlenjau hag un trau. Remembrement meus djuelet ka. Parez intrevin oe o non de zere gentam ban departement gant re koste loudeag an tuze tiskaro djui, tiskaro ti vrochto un trau, ma psoan. Hag, me meustra, bon, fermiau oe kalz, me kalz dut koz oe nezen. De me jonge oe o bern tut, puis je me jonge pas de vacances au han, pas de nan, te o bern tut a zintrevin in vacances de drummen, de velet o zut, a reze oe eite labourat djuezel koste Paris an tuze, blavege roge brezel, memes roge brezel bras deja, he tut un diavest de zevrou, kam zudia o koz memes ye de gentan, puis je oe djui a derien bas intrevin, do in renken mont glas labour de naunet, jonge don tam, a oen oeit peta naunet a deit war dret deus naunet peta zintrevin. Jonge don, ka kleven mes, me moerep koz de l'arde mam Eugène Grenelle, me moerep Maï-Louis kontozei, oen deit a dret deus naunet, hag oen oanke pei de vugale o famille a tut, an eus en chomein, harestein greistou der se bo ferm, hag en einkoz labouret, vid zikour mago, tout de perecht hag famille hag re vrasan, douge re vian an e oa o hein, ma pesoan. Me zut oe kazi re bouran de ze barres, kam me zat jonge don tam oe ganet ba blaves 1920. Me mezad oe ket da zintrevin, me mezad oe ficel. Hez oe ganet koste gronvel ba Michel oe ganet, tcherstol ba Michel. Hag oe ganet blaves 1920, hag i vam oe mar pa de brezel bras. Me mam goz oe mar blaves pemzek. Me zad an eus oe o breu yaou enkor 8 ans, dovle yaou enkor 8 ans. A neuzen diwein o nanter c'hwer hag o nanter breu oe kosor 8 ma pesoan. Hag me zad oe bet tchemeret gant di c'hwer kosan. Me moerep Françoise, a hons gant eve, hons dans eve, a me moerep se, nou e tchemeret puis j'ai hi labouré ba o ferme, ma pesoan. A ze oe pa de brezel bra, jonge don tam,
hag doe bet chemeret gantei lui de labourat ba ferme de zikour ma peson ba labourat ba ferme. Hag meus ket afer de l'artar, noe ket bet deskadurez kazi tambet, oe ket bet just o gwamp neket bar skol, quoi. C'hoaz pe vije ket afer de san bar ferme. Hag oere ket na skrivo na len kazi, quoi. Just lizen reno bras re ba journal, quoi. Hag peiz galleg noe desket, pe oe bet hober i gonger. I gonger, meus an o ret i gonger ba Brest, hag is klasa o ret ba Meukon la rede. Hag goude, he gant i vreu, het memes mod, heint d'ober 16 jou in drou de Baris as roge Bresel. Hag, me hena heint tjentoch bretondet. Bagadau bretondet heint, quoi. Hag, me hag peiz galleg noe desket oe, pe oe prisonniet pa en Allemagne. Hag noe bet pemple prisonniet pa en Allemagne. Hag se zo koz, me pe oe deit, nou oe ket bet demet rog oe te Bresel. Se zo koz oe divizat demo. Hag me moe o breur hag o c'hwer oe, hien oe mezut oe demet dustu a l'er Bresel. Blew a l'er Bresel pe oe deit mezat deus en Allemagne. Bon, noe kaout mam ba o bal ba zintrevin pe ba plon noe meus ke jonge pa. Me gaude oe ba zintrevin. Hag mezad no kao labour a het i mer zintrevin. Ka hez dele bout eus gronvel vel mezad, e zo koz an arvena. Ka goude a Bresel oe sterte kaout labour vi. Doe demet dustu a l'er Bresel hag me breu. Me breu oe kosan, oe ganet blavez hanterkan, a me c'hwer oe ganet ble pemp a hanterkan, me en daouze oe mar dustu a rog oe me ganet, quoi. A me mam neuzen, me mam oe ganet ba blevez 1903 warnien, 3 arnugen ma peuswan. Hag me meus mod, me zat kouz, i zat, oe bet ba Bresel bras, hag oe bet tapet prisonniet ba blavez pemzek. Koускoude oa e kouz deja pe rian oe ganet ba blavez 1112 a trivien. Jonge d'an tamm peus a wel oe pe oe te Bresel. Hag reze oe dwi a derien ba zintrevin re joue. Hag joue oe o haon. Hag joue pe joa, ze depanta. Lout eus e fami oe joa, lout el oe joue. Me reze dele bout diver zoniz deid a heb a kreiz a vrou. Hag me zat kouz neuzen oe deid eus e Bresel, a hian me meus mod, oe ket demet rog monte Bresel oe mo hat. Hag me mam gouz, ma il oe joan, vije goet sei, a honz, oe uien vle ya wankor huin me zat kouz. Hag me zat kouz oe bet prisonniet, tapet prisonniet ba blavez pemzek, a oe o non deus e re djentan, oe bet gazet par Bresel. De l'arde kochte ipr duze, a vije lart, reze zo bet eperite del vije laret, quoi. Hag oe bet tapet prisonniek ba o han bras bet duze ban Allemagne, hag oe deid oe giz neuzen, ze meus kaout oe dre dialaou la Croix-Rouge internationale, ma peuswan meus kaout ze, a oe bet deid oe giz de Bretagne, quoi, de vrou, quoi. Hag, me be oe bet gazet, me oe ket bet gazet trawar de l'arde, oe ket bet el larein en to 8 kaout ur pension Bresel, ma peuswan. Hag dremen oe ket bet pension Bresel, mam oe bet retei bout oe te labourat 8 zikour disavel vugale ya wankor. De l'arde oe ket me 16 vle pe oe bet kaset de hevsat de zaout a de labourat ba ferm yaou, quoi. Hag hilare deus me jonge, en deit tjentan oe bet kaset de labourat, e ben oe deit te djer oe hiz de nouz. A doe renket me zakouz mont hat kaznei de ferme hag ouile no hat kaznei de ferme. Jonge d'an tamm peus a buhe oe ze, quoi. A mam neus tremnet i hamzer,
a me zadwe, ma besoin reze labourat ba mesken dud, ba treider beid el vigelaret, quoi. Rei dermat, quoi, hein. Rei ba treiden dud, quoi, doin que place de he jamais, quoi. Hag de me jonge, ben, doin demet RCV, me zad lare no ebe hentet fréquente droge Brésil, mais bon, Brésil we date, change de pen d'un trou, bon, changer le gantan, ben, dauri val nom laka vidober o nom mad ma besoin, quoi. Un nom zikour ma besoin de hendel mam lare dermat, ma vigen ke bedemet, ben vigen be chom mates ba fermia ou ah ben chom mates ba o ferme, ben ze we ster de ve, hein, ze anezen de larde puis j'ai kebe mandar jamais, nezen ben hag metejen goudret de hag ja vigen ke consideret vel quest me yon webet ba Brésil brume zad lare roge Brésil vige dwellor gant e beizantet kol on den huit kol o lon ka lon oa mieux dal vous diez den den ka tud vige kaouet de labourat ba fer rei dud vige de ze labour oe ma besoin ou bern chômage oe da roge Brésil, quoi. A me yon ouest lare puis je rien oe chartour bras goudret hed ober saison yaouaze rien oe capable de gas tchezek a de goudret gojen de ze oe stimet goudret mais rien lare penaos oe tchen stert un dut hag vuhi. C'est zo koz yan lare un duelant de ze amzer noe bit, noe tremnet, peut prisonnier pan Allemagne. Ka gridik hanon ma pesoan, mais yan oe kuit ba un ti, reze oe ba ouel ma pesoan, gowel, quoi. Hag lir vige gant dao rigous, a reze doen ke be bugali. A tchemrenan vel ma benti ma pesoan. A yan lare ma vige ke be dei de russet, e ben vige chome den ahon, quoi. Mais zo bet disavet in brezenek. Puis je me zad douare ke kazi gale gebet. A mam ouare gale ontam muar, ontam djelar, mais goudret djelar brezenek vin me zad normot. A mam bligedei komz gant goudret hilare ondra dermat pepdjir digasa noten. Hag noten zo la rime elvegret, quoi, goudret. C'est zo koz komz e kalz erse gant la varia ou ma pesoan, quoi, elve l'art bommen, quoi. Hag, mais un noten zo ve implijet vid a musique ve goudret. A peu commence a kol un den kol i noten, vel at commence de di noteno. El a de un noten zera penaos liam e tri daoudin ma pesoan. Un daram pret zo heller kaout e tri daoudin ma pesoan. Hag dri meze meus komprenet a l'air, quoi. Dri langage, dri djiriao, dri un traouze ma pesoan, e ben hellet mon in daram pret gant an dut, quoi. A mam bligedei, him plije o bern traoerse dermat. Ja, peu oan bihan la kam voune, peut-être vo de gwin la, a zouben e vaz win vige l'artin. A peu ven tri ben tant, ven an aonin po an, o bern traoerse, quoi. A vige trao no ebe klevet, pe me warme, pe him vante trao ve chao, quoi, ma hat, quoi. Ka plijere zeidei. Fet brezenek, c'hoare brezenek kazi a muioc'h me zad oe on tamik retoc'h ma pesoan ve, quoi. Ze oe kezei ba isperet me lir mam plijere dei c'hoarzin, plijere dei goudret muioc'h vi me zad, quoi. Me zad vije ke farse ket chemse, nan. On tamik vije bet sort personne on tam, quoi. Un trao est strict, quoi. Yan oe strict muioc'h, quoi. Oui, ma beau mam. Mohan meus te seo daou, mais il y a tchontor, quoi, de stu rejoué da ya. Puis je vois tout kanerien, danserien, tout ze jeu el vige laret. A moe di vam yo gous hein de stu mam ma pesoan, oint o di hag o non ne
hons we vigegre de ficelle estesei. A hons sanset nom lake ou an dol ba nostri pe vige tenreje ou pe vige construiet hontuit hag gant evit de construiet se mapson. Hag naiel nezen de stu jouet hons we bet chemeret gant me zut kous pe oa ikous vid ober war izro, quoi. Hag on dei bopet doa lakenei ba korne hon, ba korne tan, quoi. A doa kanet o ganewen. A pe doa dizor ar ganewen se doa lart ban bommen hand lart donel. Hag nor greis kanen ezen doa marvet. Me sanset hons kous oe marvet gant de hien pujer i map goudret oe bet oeit Brésil. Per map doe. A diwar per oe tri oeit Brésil bras. Met o non de se oe ke bedeit jamais oe gis. A hi doe ke gweret pet oe deit vout. A hez oe zuan joa oe hez ma persoan. Hag hez oe o haner deus meus klevet i hwer de larde me mwer kous mai Louis konto dim ka pe oen bihan, vijen kaset te hevsa de zaout, hag vije goul kante kano, a vijen hautchelat, a zen kano de zen e park tenel, hag ganein de zen bo, chili bo, hola mai Louis, bo, chili bo, hola mai Louis de damo, bo, chili bo, hola Zuyan, bo, chili bo, hola Zuyan de damo. A mam nezen poe bihan, de hevsa de zaout, hag gane memes gane oan zewe. Ba poulichen duze, a me famille tout oe de zentuze zewe parez intrevin, quoi. Hag mam gane ze dim poen bihan, hag zezo hanaou nou tchentan meus bet kazi desket gant mam, quoi. Dermat meus bet klevet lart oen kanerien, a kanerien estimet, a tud estimet pas intrevin, dremen oen labourerien vat, dui aderien vat, me dremen oen kanerien oe, hag tostan a mezek oe Eugène Grenelle, a hez oe kander germen de mam, a hez gane ba vestianoz oe pas intrevin. Hag mam gant e zei dim, me zewe normal vid omni, quoi, zewe ba gwet, quoi, el welat, quoi. A mei, ma hon deit vout kaner, e gojen de zewe, ka Albert Bolloré, no lartin, hui voret ar kano, ka hui zo da o ras kanerien no lartin. A ispen de zei no lartin, o mam goz mai Louis Joan, hons oe o ganeres, pujer, pe vije tut i ser as voen pe i labrat ba parkau, a ma nom lake de gano oa lein a har esten dut a labourat vichila o ne kano. A me mam goz, mai Louis Joan, het ober prejau vid pe vije eurejau, pe a het ober krampouest di en dut. Bepsun het de fermiau erset ober krampouest, devejau krampouest. A vije gret berniau krampouest erset vid pad o zun, vid tu de ferm, vid de ouvrierien, vid de veiveien a me war me peter tout. Hag me mam goz het ober krampouest de di tad Albert Bolloré goudret. Hag Albert no lartin, hui voret ar kano, ka hui zo da o ras kanerien. A o mam goz, det ober krampouest di mazat. Ze oa trawar hui ober o haner mat, goudret. Me zudia o koz oa dui a derien tout drog a Brésil perzek. Met a l'er a Brésil perzek, tout an traoze oa bet diskaret. Hag neus renket me zud koz, monte laborat, a me zud monte labrat ba fermiau, quoi. Se koz oen ket gui a derien ne. Me loud me stra de ze vugale re goz, re kosar ma persoan, oe vel me moer mai Louis, a se hons oe tchemeneres. Tchemeneres, oe. Me reze oen ouvrierien, oen ke peizante ne, de gentan, hein. An.
hag mohat a mimes ze vigezantet o mot re jouer a re grenel a ze o inquietude a ilis vel beizantet alies got re nivel un doar so perhen war un trau ze vi starkte ze ilis starkte ze no blanc so das un trau godret lir nimwe tchentor ouvrierien a reze o rue tchentor quoi reze o rue tchentor boe pelzo. Comment klevet meus kano da wen bianue ba djer. Me klevet meus kano ba vestiono tchentan ou ba zintrevin de larde blave jau dau a trivien. Min lohan dau a trivien. Vi jo vejnous, bople vi jo vejnous ba zintrevin, vi de school laik. Hag aze meus klevet kano vi de vestiontan a dwelet dansal. A dwelet regous kano vi quoi. Hindel vi je kanet ba djer gant mam a gant ti mwere ba ze pedet vel neive me mwere mai Louis 11 ganeve. Mam gane no hoberi Israel nor labourat no hober buit no gano pu je het de gano tien dut hag nor vont ganen nen me hem vechou hem te vele do o verp moem ba notre duze hem te vel nei a nor vont ba nen gant nen ben vi je kanet kanere brezenek kanere galek we kanere a peiz klaskeret desko dim ba djer me jonge tape hanon war i barlen er se a pu vije agel war noelet hag vije kanet tim trouvel botchelibo a vije kanet wez o nije neke do nazen o nazen neke dojo beve mam gous hober krampwez ne veke peyat pato o nije neke do nazen o nazen neke dojo beve mam gous iri botat ne veke peyat pato. Trouer se gant dim hag gant dim vije kantit zantremeur vije kanet vije stengoar Zantremeur a zantestruvina. Zantestruvina binie, des intervin, vi peus bevet, evrus brement gant om zut koz, pedet vidon mir barados. A trao diwe desket we gant i mam gous mai Louis Joan, hag me mam danseket, me zad danse. Me mam danseket ma pson gay dansere trau de zi hamzer quoi valsau a trau erse me pas te dansal el dans a dro quoi vigelat leer me mam gous des me skleven ei laret a me moere be I hwer me mam mam gous a greis tout nom laket de dansal war leurenti quoi ma pson a me mam gous ni we di hwer a reze we dansere tout dansereuse tout au nom de ces nous marvet memes à l'air bout de danset puis je dois taper dans huit coudre à nous doit que de ouais be tape clan mohat masen puis surtout me voir mes tuberculose puis entram naket à l'air bout de wait dansal à 11 niveau prix jau de dansal goudre mouchouria ou à trau vigérité à me mam go vous avez ag mam gane justoire trau di ouais clevet ganti mam vel peuvent ner war un doar e frim bega o djui la pousse di hweja o e triste douere. Peuvent ner war un doar frimet bega o e djui no sadi la pousse di hweja o e triste douere. A mam gane zeidim vidi l'artim zelet pin bra e boudama ba talentan lire peuvent yen de goan peuvent la pousser di mes ne que bra bout de mes l'artim hag traverse vije kan tim hag kantichawe o hantich hag o non bugedi diwe disket ba hatchis ka bazin trevin we bedo person notre un du vije goite san a his we tom de ze brezenek a noe a diske a hatchiste in brezenek. Mam noe were lentam au brezenek we a hatchis were
hag personen duze no skrivet o peiz c'hoari war buhez an tromeur, hag mam no c'hoariet ba peiz c'hoari se justoir, hag lare din doe ket me pemp hervle beneket a vije c'hoari bars, hag ja, gonteze dim, hag vije kanet im neus an traoù, justoir vel gourye menau doue hag nilis, on doue ptina dori, de da devant me nori, da na na da 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 da, evit pel amzer vivit. Hag an dra bije din ve koen brave an ton. Ze vije kanet veure sanset, quoi. M'adore, m'adou et me rouer, moi dorme Jésus me salver, mais o amant ar me daoulin, huit o pedi de zer mintin. Si kanet, war eke me zi, tamma o trao erse, quoi. Hag, bon, ze vije kanet, hindel vije kanet. Ja, bob sort trao, quoi. Aze meus gweret, nor gano an ose meus gweret, when stagt eus an drabenaket. A vidon me, bout staget deus rumadao meus ut kous, meus ut yaou kous. Puis vije lartung dermat, ya me outud eus oe tud e stimet, rez oe kanerien, boudret a pever bihan veret ar kaout o chuer deus an drabenaket ba o puhe 8 mon waro, quoi. A zei, ba an dristedigez meus bet, oe zei justoir neus harpet an, harpet meus reit 8 mon, 8 mon, quoi. Damerok, moe bet o breur hag o c'hwer. A oen mar o daou damerok, oen ganet me. A oe ket bet o mis trede farvel. Neke bra don o aler bugale mar goudret. A jonj meus, moe ket met tri, delenke bout met daoupet tri ble, hag huilen pe vije komzet deus e reze. De lade 8 don me, ispen de ze, me oenket 8 mervel goudret. Nor ket mervel, redet ar chombei. A peus amod reduit chombei. Peter gaouet inor, pe hor jujmet, pe nor ke jujmet o c'hwedur. Peter gaouet an erz gaouet inor, 8 mon bar vuhe a bon ban traoù, quoi. Me pever bihan gompener ket an traoù-se. A mam mohat no e aon de gol hanon, al zent derre hanon ba on dra, gis e goudret. Se zo koz on betche liamet an mam me. Kompeneret? Verke 8 no, a e retar 8 bevo ma retar tchemer an tam muveler war an traoù-se, quoi, goudret. Me ze djemra amzer vecha 8 ben kompren ze. A dre chans. Dre chans re dre ras doue, ou anke ma zon doue, me dre chans pe dre ras zantremeur pe zantestrivin, meus gallet kao de ners, don da ben, justoir de nom hat zevel, de nom zevel, de nom mobber, de nom stumpo, a dre han meus gallet orze. Me redebete boudai krenard ben nazen. Ben justoir ben kaout tud war me hen de zikour hanon. Ka o konon naiveket, redet ar kaout tud wa o hen. En aines chans de gaouze, de gaout tud wa hen de zikour nan. A de zikour nan de vous don den ben fin, quoi. Toch tu en des mam un ta. Me mam mo had no an de gol hanon. Ze zo pujo do kol daou re vugale a rok, a kol daou vugel no nor o mis. E ben ze zo peta fin i buhe deske gellet
supportosi. A gwessorzi, me hwer weke bit badiet. A dremme weke badiet, ben weke tremne banilis, pe we bit interman. Dwelleret petai question justice hag an injustice peus a l'air. E ben me la rada reveleien. Me brun oe pemple, me hwer no kemet hermis. A weke be me just me do misi tredem hervel, me de houchse goudret we a paur, un ti we on ti doar, goudret we yen banti, me breu sanset we bomen vigelaret we anke peus art klevet we, masen noe be hoan monte gousket, a noe ke divune james quoi, goudret. A me hwer me zad no vont di labor, no e ko de naivian mar, mais plus joué, ze yen déjà, ouais que de guantre, mais yen un os ouais yen, un tir vije ken atome na man bet, godat. Mais pays de reierse ouais de namzerze quoi, godat. Ja. Da vreur a pet vasko sa vidute pe an da eo a haug mat eus Steve an doa. Ja, ben ja, mais ouais ganet, mais zo ganet a l'air reze. Hag goude ou bet mam nemet an goude. Non, a l'air meus bet justoir, mais zo ganet blaves 6 a hanterkan, a me breu, ja encore ne zin zo deit doa me l'air, his zo ganet blaves nou a hanterkan, a ma honte vous dik vleso ben e mizel, ma mar bo manwe. Ja. Mais bon, ze hondisheno vuhe der mareze, pelaren gomzan de strichtedig zeze, quoi. Vuhe motivevo, tut paur, goudret dermat, ba tritreiden du, da tritreider beit, rei dermat, me zud we he de labor, DVG vigelaret, he de laborat me zad labore ba o ferm, me mam he d'ober DVG ou ba ferm yawel, me smot, hag vige kasse de vugali gante, her vugali gante, vigelat, bon, vugali zo rei dermat, quoi, goudret, ben fin, ba pler, ba min ma o ples, ba o société erse, quoi. Zeker, maar het Sturm aan mij 3 han, me strames disquayete ou enke mannen bit quoi. Ka ben fin, vigilat, remen in mannen bit, remen rien que man juge bit, remen disco ket, de ze blag voor dat disco. Jonge mes buen bien, moi que met eis ben orvle, a vigerete in ober me devoiria ou bardier quoi, goudret. Hag, que gwala ou banti, ober o te voerio de ze lamp pétrole goudret. A dermat vije strue dermat me un ankre war me haire ou un de aler pe na even baskoul. Goude mo goet tripeber kilometer vi monteskoul. Vije en gourdrozet, kleven trouz gant a meskoul enta. Hag me jonge on dei, pe o noz tientoch, ni klask ober on devoir quoi. A wen que vidon a ben de comprendre peut-être ouais, o machine mathématique ouais. Hag wen de stoler se, felan a lam ouais aze, a wen mam ba drame hein, I hober ba tan ma persoon ba corne noelet, ouais I hober teinor pret. A dremmen naivenket ober me devoir, huilen. A houlen gant mam e zikouret anan. A mam dremme oa vi zikou anan, a ouile oe. Dwelleret peusart, ze zo bout pinigenet ben fin, quoi. Deus pop tu vijer pinigenet. Pinigenet, pujer hi oa vi don, pujer hi la reme non kuit espikotar, pujer war anket. Deus a bler, pujer oa vi pasko oul tchenebet. Jonge don tam, pe hanin de glas ka l'air, quoi. Pe naiver badier, pe naiver baskoul, viger gourdozet, a de houche neke gourdozet viger, hein? Ma viger ke skoyet gant meskoul, skwarnetet gant tampe, machin, hag nim dremmen hem te skoul, vigereti mon war droit. A hem a dreus parkou, a moem o boete o kwet, hag o boete o leer. Hag win mon petagen en pras, hem gant on boete o kwet.
a lakem on bote o l'air, vi monte skool me goudret, Jess om britjouier, vi je glip, hag me skool huleket, mi jem nom laket ba korn, ba tal poel bras, vi je ba ras de houche goudret, vi nom zero, nim fote dim vi monte nom zero ena, hag me skool huleket vi jem bewei daran. A sezo koz moi lat mam de ninketchin de skoolze. A moi laket pas monte skool de Intrevin, mais kasset de skool de Gintijo, de houche, moi di longet, moi te chom de bar Gintijo, ou kepel ma psoan, mais monte Gintijo, ou quasi 50 mètres, pe kilometre pelor. Hag drummen moi aon injurionne moi aon de me skool, hulenke monte skoolchin. A gojen de zei, pujo moi laret, vijenke bouweit skoolchin, ou embe skarzet a hatechis. À gauche de zei, personne doit l'artin, je ne pouvais pas comprendre que vous ne vous pliez pas à l'autorité. De l'arde ma blegenket de meskool, mais j'ai que plié de personne. Comprenez-vous? Je le ret penos, vige guasque den du kazizor guasque nazen. A guasque, viger guasque, viger dornet, viger. Mais guasket ba o spere de ve quoi. Pe sa mod don da ben de nom disober de z'n trauze a l'air. Ze djemra kalz amzer, hein? A c'hwez man droug enon vi chou. Kom ze vije kalz de ze blanchou, godret. Ze blanchou hag me jonge do lar et memes rog ou mar me breu. Oe hi aget war un ouellet, c'hei lest me c'hwer. A doe klevet skwei ba pen un ti, ba tu gest un ti ma psoan. Hag doe ke goe vand da ze, quoi. Me bommen, pe oe mar me breu, e ben doe klevet memes brud, memes trous, pe oe bet... Pe oe bet zere de narchen ma pesoan, quoi. A ze oe ze blanchou, quoi. A hi lare o bern trao er se gont e dim, quoi. Trao a hi e grede ban trao ze me jonge poen me vijeket memes chubet d'un ti. A l'air heur pe goudre d'on dramneget er seka. Ze vije lare te nanaon ban ti, quoi. A ma chuber... ma chuber un treujou, harzer un anaon don banti, vije memes mod vide pe vije gweit buit, vije ket lorsque d'un trebe ou an tan, heb man bet oan trebe, ka hendel vije la pe ven trebe ou an tan, ven anaon in poan. A memes mod a bara vije ket la oan tugin, memes mod, ka hendel ven anaon in poin. O bern traoer se vije gante, quoi. Hag ze oe kreeg de nou, ma had doe een bit regoz la reze eve, quoi. Hag me zad la reve traoer se ve. Oe ke konta de nou ma pesoan, me hi la re penaos vele on dran neket ba loer, quoi, ou un din troch land ba loer, quoi. Hiz l'air land red des hiz. Hiz mo had oe te l'air as land hag ou anke peut samod no non gawet ba lein duze, quoi. Hag ze vije l'artim di wel de nous pas mon mez vije l'artim di welet ka aere l'air land war nor pe ui d'oberan din ui pas mon mez de nous, quoi. Oh ja bern traoerse an trao zorseras trao physique mes bet kleve hi gonte penaos ba o ferm ba 20 ans l'heure, j'ai goet a ze 20 ans l'heure, ze oe ke pel da Intrevin, me ze zo ba parez landiskat. Hag 20 ans l'heure oe on ti bras, quoi. Hag enan oe sanset vije oe bet physique. Hag oe vije klevet bob sort trao ba ferm ban ti, quoi. J'ai klevet tchiri, hon hag i ton pa da nous, tu di hoi boula ou ba zoyer, tu di
conto pe mémoire mi pata hag de alert vere pe divinen ne zan vije manbit. Hag hein goz en ti ne zan oa o noz pe jen we eiterei lest en nebbel pe gazeg no paket pe we hubio ma pesoan hag vije ret kas lest de nebbel hag nor don deus bout bet kas lest de nebbel tremnet direkt dein der peus. A sante on dramneket chechonei ba peus hag on dramneket el harznei hon ba peus. Hag doa bet o waha daon a bobinab, zo gel mont banti, a oa pa i djwele, a sans doa ke zavet djwele betchin deus i djwele gant e waha daon doa bet. Hag ban trao fizik, a sans et vije lard e veleien re a fizik, quoi. Ka ma vije zorset un type, vije klaske de veleien, a vije rete lard un Auvergne ou un Tugin. Vid a har jene. Hag mames kle lard we pe bihan we hemez at kouz de labourat ba o ferm ba tcher l'arbre vije goete ze. A mam a me zat zo bet labourat de nan we a me jonge a ze o maner we o maner o vaner gouz we nan. Hag sanset de reze we bet din proses gant tudel quoi ma psoan gant peizante del re memes villagen hag doin kollet o vrosses a sanset doin me ze vije ket lard me vije tout just ma vije komzet ze a vije lard ya me reze no gwestlet ne de zaniwan ne vihene. Waran ket ma oin bet aron pe ma doin pe etud vi mont zaniwan a vihene. Jonge don tam a mam pe gomzet ze tout juste ma grede komst ze, quoi. Memes ke klaske non disober de ze rede nou mes bet klevet. Pujo hon weit e glask mui impossible a gawen mi je bet kawet te se. Plus reze den ben normot. Ka ze diskoye massen felan zin bommen, me ze diskoye den penaos zo o massen on drabenaket un tuel we. Peiz zo a hellet krog bars, zo ondra, me massen en tuel zo trawel we, el vel ar daoudun eus ur lin. Un tu mad hag un tu djin, quoi, un tu val, comme absoan, me pe val, pe neket, me daoudu zo bopet, quoi, d'un trao, quoi. De l'ar de peiz zo, peiz hellet krog bars, un trao hellet stag bars, hag peiz zo ban tuel, e ben ze zo ba o speret, pe ze zo dar d'or gante vel a hella heimbet kaout galout war ze met d'or hui, quoi. Massen muioc'h wes, massen muioc'h hi den dei. Ka ben dwellret zo o narp de tchementra zo, quoi. A met dremme hon klan bomen, ben pe lara met sin dei, ben a science ondra, mais a science zo harzet gant trawel we. A peta bommen, ne lam ket mont peloc'h. Gant ze c'hwer a mor bommen, me bon massen on dei on beneket, massen ben ar c'hoaz vo ket o trawal, pe justoir bon se zo koz veke gweret. Douetans o dermat, quoi. Mais un douetans la karanor de gredo ba trao, pe de derhen gant trao ve, quoi. Mam ne ket azetchin, me zad ne ket azetchin, me breu ne ket azetchin, me zud kouz, me zud diaou kouz o aite an an tout boe pelzo, med me stra main enon, quoi. Jonge te se zo enon bopet. Me dwell ranne c'hwez pa me spirit, pa me jonge fel lanne. Pa me jonge ao, dwell ranne i hon hag i ton, dwell ranne, klev ranne konto ve o mouiz o ba me skouarn c'hwez, quoi. Me meus mod gant e ganerien rigous meus bet anavet a pujur len anket de muzik. Me ma meus c'hoant de gao jonge te zon ton, e ben chonj an ba ne hag klev an ne kano a neus enta jonge te de zon ton.
de ze gana win zo mes moot quoi.